Thekhe APDCL sort orang than thek positif. APDCL sort bandar latum interview enkang lo utte dokumen sang lo awe hol sot thekhe. Lasi IPP and norms sa tengke la fulfill phe. Lapen ke IPP and norms sa tengkali pulote ADB tu asot kali IPP ko ba Indigenous Peoples Plan. Yes. Hala bangke lave pulote ADB ke funding de ko bangke clear lo dak to. Laso teng sini tumke ci withdraw lo positif. Lasi non inut bahai ni tumi Rajan Timung ladak amunit kalile ko pusin nang ekla dun chai la laha etu mangke la compensation of paisa phan se chong dun lor inut bahai ni do tumi Bikram be ku bodi Bikram be bang la Bikram be hadang along leta be helang ta bil hala bang sut pa ke cheng ke hala bang lo solar project bilong le dak thoke pu hut pit pat chu dai bang lai lo apit bang la pa amen thapon thop Amen hapon thop non bangga solar competition nang ji to tumi ni dun aro ini kemala Chris rong pha tai ni dun agar udah lang mana Chandra kathar kadang along lebe naga betul alang je tujor lor lili tu report ate ke binut kathar latum ke naga tumhan an ke latum si la korte bahani se long le jor lap se akorte tum si pu nili tum kali de muring ti harsing ti alang itu latum ke naga tuma tujor lap lo non ta latum ke solar long ke abang solar area long ke latum ke alang scan ira long ke long le we si pu no nilitum longle do ciri pharo hini do ciri pharo phok do gomane 700 bigha do nilitum korte yang bong tum mangke pilong le potum lo latum ma bangke pinang ji nilitum hanta patai ta nage ther ke hap ta do possible si alang litum bangke future saphan ma thate la asa bo non mat aphan hai la as combination long po gari chenam long po lom so hem jikim long na po la phan se mata cho sita la ke ko ana o we phan la solar project by pidet po Tasolong lebang. Sita pul kupai keme pini ala CRP itu compliance review panel satu pan itu complaint panel job alang itu bang pen investigation ke teklong bang ke labang so project ke lakin hall ini lakin dak tribal satu pan lakin long le forcefully kici pa lakin hala 92% westland puta lakin westland pula tum jong ne ladak ke chok chekel ke council puta tok ta Athe Ladakh long le pota ki pi bidet ke lake consider source pipe sita Ladakh amuni tum ke non het pen non jole ido kali la si Ladakh ke la tum consider tum Ladakh ka survey de lake Ladakh ka cobai ko sieto lake nili tum le puta kali lo alang li tum ke survey pon sei ki pulo las nikan ko an lake do bangar juet mati hala so report teng polo la so teng puta na tum people on te pota long le de pulo nili tum ke jakong kawe prosi nili tum ke pota fund ke apply ni de ditiro la si komane chiri cap chiri pho la son si apply cho nili tum long lege chiri pho cap do chiri pharo isido sita nili tum ke pusar ha ni phu tu mai pen ni podin ba si khiti klembom kote lake nang li tum ke long nang ya right do lake ancestral land upon lake nang li tum pota ke long nang ya right do te pipo si nang li tum long le de lo pusi bang karju po lake nili tum le thanda kali Priblak bangke alang itu, lasi nilitum bangke premium piune ada porsi nilitum bangke nilitum ke potak lalu angke damune ada porsi kipu. Lasi lasote nga porsi lahe kadu kowe pangrum pen pidi review panel satu bang report isi pilo laso report bangke lahido. Lasi nalitum talong ji lagi CRP lo, lasi nilika cuniri atu bangke lalo non laso project la coda kali nilitum ke non la solar project fan putel nilitum ke la CBG pen chenglok thermal project punot nilitum ke aron re pen bangke forcefully ke la bangke nilitum ke project apen ke non NCST report tang hong bom lang NCST report ani sin nalitum mana pilo minus mana pilo nalitum takadu weta long lo lasi la so minus ateng bangke non bangke next hearing jitu kidoi bangke nilitum kipu bang kipu duno bangke not kipu ya lam bangke nilitum bangke la corporate company kon bagi do pan bangke council tum bade dark indigenous akhe tum ajung sa benefit ave pote la bangke litum long le ki jo chi pire le non asab government tum preng do pik 1,60,900 crores do asam sarkar preng do lake reserve bank no preng do la nilile polu nalitum news no thelom po la se lahaya preng ka chitui phansi litum non bangke la inglong so tribal bel pen chenglong la tribal area 6 area along leke thetan le lahai pansi la to mangai long len nanga chuyor pi la sila so bangke litum mang kroy nang ne ilitum manghu nang ni lake state government a policy ilitum han pilo nai pige non la non karbilang pi pustame karbilang pita ilitum non ada long de ilitum aki joy pidelo alang roy ta pidelo along le ta pidelo sistem ilitum revenue ke council so non ada long de la pen lan cho dakali hala dak chu non helang chiklo yon thom pli prang chiklo yon thom pli prang ta hala dak bang thongkera proxibo la tum han terminate ilitum dak local so martum han tal ten koson si ilitum aku non alang litum hala so la so thot APDC la tum pan si ilitum aku long le 18000 bega supi. At the very outset,
I wish good evening to all the viewers. I'm glad that we got such an opportunity to expose ourselves of what we have been doing. Let me, for the sake of protocol, start by recognizing the media persons. Thank you in a special way for having consented to our requests. And as I always would say, that you are the channel through which our society is shaped. And also permit me to recognize in the first place our review panel, ADB, for having consented to our request, our complaints. Today, in a brief, we have been talking about these things, and we have been promising a positive response, a positive result of what we have been striving for. And today, we have come to a conclusion of one area where we had complaints about the project, the solar project, to ADB, the financing agent, to APDCL. And by the grace of the Almighty and because of the favor that we have won, today IPP, in a special way, would like to thank the ADB review panel for having consented to us. And in a special way, coming all the way to Karbi Anglong and having investigated the project proposed area and the affected people. I also would like to thank those persons who were with us in the process of the study of this project, in the process of the fight that we have put up against the injustice that we have seen in the proposed, the project. I, in a special way, thank the people of the affected area, the 23 villages of Lahorijan, in a special way to all the GBs and SGBs who were, the support that we had while we were at times of, putting up the grievances. Thank you for having faith in us, the Gamburas and all the members of the 23 affected villages of Lahorijan under the SCAN solar project. In a special way, today we have come to highlight that finally, after having studied the pros and cons of the proposed project, the ADB, the review panel, had, drawn to a conclusion that the financing is withdrawn. The APDCL project, which were proposed, financed by ADB, is now withdrawn. And as we would always say, that we had studied the pros and cons, the benefits, the demerits and merits of the project, and thus we had come to a conclusion that we had to stand. And so therefore, this is not a time for cowards who died times before death. If we are cowards today, our children's children, will pay the price of our cowardice. And therefore, we must speak up. And when we speak up, we have to be ready to face the consequences. And what are the consequences we had faced while we were fighting for this? And needless to say, we have already, in the previous press meet, we have explained it to you. Today, once more, we would like to,
requests the people, especially the indigenous peoples of this region, Karbi Anglong and Dima Hasao, that, you know, another 5,000 bigas nang ji. Ilitum tarmane la tum non bagai target bagai state government na target bangke ilitum da Karbi Anglong along le pensi la tum bagai preng situ ipo. La corporate tumhan pen poisa enpo konane pen po la posi nilam ilitum anke ilitum ke tumhan ilitum along le amen pasi la tum nilam ka kori se ilitum alang tum preng bangke adai ke chukuri basi chiklemo. Te ilitum tribal along leke tribal farmasi siklem nengi jong se state government ong se aning hang ili tum manong si nang claim piji pulote ladang abel fair mas mata nei tribal abel fair mas nei patha nei ili tum ke state farmani ili tum kuma thadun ja kong ili tum har ke nama patha mas nang nei mane national kema thadun make le ta lake pap lo ili tum mane jong sila sone claim pulote tribal along le phan tribal amuni tum pan se bondo ke pipen de ili tum phan mortgage ke pipen alang li tum preng ke chitui pulo make lake kama tha state government tum kama tha lake pap ahok lo latung jong si development nang gi plote ladda ka farman ili to ba farman si na klem pinang po ili to ma ke kiluwo chingthurun e posi la ledun delang ang tang song un elang posi st wa ili to ma ke dodun lo lasi nang li to phan ili la so kupi nang piji funding bangke lasi funding bangke stop lo pini pen ke tumi pen ke la adb to ma ke apdcl pen ke awilu channel lo withdraw kurit lo lasi rong sort mat hala combination ka chong hang ka chong hong jar jar mane combination ka rukhi ase tekere koloi moi অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো বা ক'ব বিচাৰিছো যে কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰখিব নালাগে that adb already fund withdraw কৰিলে এতিয়া apdcl কৰিব নোৱাৰে এই প্ৰজেক্ট যদি কৰিব হলে তেখেতসকলে নিজৰ টকাৰ পৰা কৰিব লাগে apdcl নিজৰ টকাৰ পৰা যদি থাকে কিন্তু তেখেতসকলে কিনে কৰিব পাৰিব সিহঁতৰ নিজে পেমেন্ট দিব নোৱাৰে আংগনবাদী কিছুমানে এই যে কাৰেণ্টৰ কাম কৰে এইটো পেমেন্ট দিব পৰা নাই তে সিহঁতৰ এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম কিনে কৰিব পাৰিব lasin ili pui bangke nali tu man nangli tu majori den ili pui bang sapai pui bangke lasop thak bangke nangli tu pinipen solar project farmana bangke nangli tu internet not komane jongsi komane phan nang menang thakon po 10000 ang pinu 20000 ang pinu suri phokep nang pinu pu kinaki endo pore che hang chu en lai poisa ta ate lake nangli tu phan ene nang thap konta ate 92% ke lake westland posi daga pakla lasi latum pini report ta laso si tok lo lasi no pota kabe tum an bangta lake compensation bangke avidet lo lapet ke long legi thilo pusikipu da puke combination pp mane lake long legi thi pusikipu lasi rat mane inglong so tribal so along le kithi jok pen ke idb tum ke lake funding de tu masih clear lo laso teng masih sithina pilo laso teng ben latum withdraw lo asi nili tum ki pui bangke non pui bang tum ke ili tum non kacheri nangji bangke tribal along le ilitum inglong so along le si non bangke state government apreng di state government apreng ka chitui bhansi ka bori lasi manghunang ne lasi ilitum nili cm ke hai tuliram rohang bada chuni ring tum lo je nangli samai ludu nang ne lo bang state government atum abmena salajong fulfill phansi nangli phana bangke nang convince lo longle nangji la nangji nang tala anong po consil la anong po la ke chubai la penon hala sainik school tam tani lia ko atumi dikha da pulo non da ruilo je compensation na farman bang nangli tu mathathe si hala seat reservation bang tribal to fan st hills to fan kwan se reservation pima hala bang si white paper pak lang nang ji compensation la lam bang ke la ke mo phisi chingki ji than nang hala bang ke la si ni lika nali tum hoya ko puthot chuni rile thot char kat bing no ra tum phan manghu nang ne la pen nili phan tumi dik pen nang ki pu kadu ko be phanta nili ni oye salawar be nang pulo jumi me junu no nili salawar be kwan ma ke thek nili pudam de lai cha nei leng ni lo chomang kru to me ning je lo alang li tum kwan ma ke thek nili pudam de kwan ma kili nili pudam de rat kar bing long along le farman ko son si ke sep nang ji ma kwan ma ki claim nang ji ma kwan ma development nang ji ma nili tum da development ke ari islamic kar bing long arat apan jor det pen kar bing long arat along le pen bondok pi det pen a development bang ke nang ne la pen ke la da bang thang facilities along de li tum ke la so project nili tum ke la ke clear vision do la so posi nili tum ke la so bang so project bang ke nili tum ke oposo la pen ke nili tum ke complaint pilo la so teng pen nili tum complaint ipp tum ke complaint teng pen pini bang ke la san ana report bang long lo la se nili tum bang ke non bang ke lan chot takali kaprek
corporate tum bhan hen hawar ji ana bangke nili tum bangke la bangke legally che fight je nili tum kumani bhan ta in tonte bang na pang tonang bang kang tona bangke bang akam nili tum along le minna along le ke sep ji ka bosai dun ji bangke la ke nili tum akam la se nili bangke lan bangke nigi je lo la si lan than ba se nili lan is ba ji ka kado handa choro lo nali tum poroteng pen ke ba taming hong loi lo nali tum se nili cheng si ka bi ban tham ko alangli ke thana long nili ko sabo edun chok ko nilitum labangso solar project thak Assam solar project ka thak nilitum ka complain teng pen laso project bang binang ne mo phit monon phidaphan ampar wangji problem doji pu pen nilitum complain lo long ni long thom complain pilo isi bang ke UN pilo isi bang ke NCSC long pilo isi bang ke ADB long pilo asi ADB long bang ke review panel song pilo compliance review panel long pidet pen lang nitum phan nilitum kipu teng alang nitum ke hang documents teng pen nilitum pilo la so that pen alang nilitum physical investigation upon banglo as physical investigation ke damtang March 18th and 19th la hinier ni banglo la pe lada kadu ko be adimak long lang pon pen alang nilitum survey pen lo wrong assortment singki che than pon lo a problem copy ma lang nilitum lang ton pen thek long pen alang tu la so set pen alang tu pilo la board long pilo la tum la so board long pen alang tum tumi long lo tu bi pen pini ma ke alang tum bang ke pilo la pen nili tum ke hang bang ke la baso a project bang ke funding nali tum ki pi epidicial fund ki pi bang ke loan ki pi bang ke la bang ke nali tum chibi rodang ji pu pensi nili tum bang ke alang li tum complain pilo la sinang li tum la so ke chibi draw prang nang li tum mena salajong investigation bang nang ji bukan alang litum la soteng pen bang la pen la soteng bang si alang litum lang pen alang litum report pilo la pen la so report bang nili phan pini bang ke ahaw ka hak report nang pilo la so report ke la helo la sum nang pulo je ADB phan bang ke 434.25 billion bang ke chi withdrawal posi tang pilo la pen ke la so report nang litum la kado we la bang ke nili phan sithi nang pilo la penang litum report bang yang litum ADB a website long download te la ke publicly long pon litum alang litum PC ke long pon madak bang kopi problem si latum che withdraw lo kopi pot si funding de lo pukat duk ke details long poda nang litum la ADB CRP a website long download te long pon la se la dak bang ke project team matum tawang project team matum hanta latum ke daptang February 4 5 ani nang toy latum se asilatum project team matum rong long dam lo la long ni along litum ching wai ching sai kang lo arju kang lo consider so da ching wai kang lo la so project implementation team matum ADB latum mangke February sari pen 5 tarik ni se dipulong bang lo la pen spot latum visit am lo la so report anda dak dolo la si rong sar tum phan ADB epidicial latum ba consider so tum rong sar tum ban che chingki che than pen latum la so bang so project proinang ji romu future long la son doji la son long ji sakuri long ji choklem chongda dun long ji wa la high convince pen alang tum project bang ke pai approval sita la so project pai approve that pen latum ki bu bang ke lang tu report long pu bang ke la ke 92% ke la ke westland da ke long le malik ta kabe ajata abi pu ta nang li tu mola so report long thek long ji la so report long bang ke la ke pu bang ke la ke IPP are norms ateng kali lake indigenous people's plan are aron ateng latum lidam de posi kipu latum cobai posi la so report long longji mona litum thek long la pen ke la so dim long bangke ingna ratum tame ke chehelat atwar posi da ke to latum ke thek long ke ingna ratum ta ke chehelat atwar posi ADB tum bangke la investigation team plus hola implementation team tum ta project implementation ta lason si report ipi lasilatum rong sartum kama tha bangke project team ta bang loke tumi nali tu president melong thek long I rajanti mung ke lada rong sor kali ko pusi lada nang eklem hai lopo ni li ke halada sor li karbing long sor karbing long to kali ni li karbing long ma dim hausa ban IPP ben ke la ke protegun ko long le jong si corporate tu mak jong si forcefully claim ji council so jong si aning khanga teng jong si company phani PG kumari phani PG pulote la bangke project the la pendak report long tame latum pulo ni tum le poli report long pubang ke lada ke zoom cultivation ke claim do khiti ke claim do dake
जो लसो लोग ले चराई पिदे पोते लदा का तुम genuine तुम के मो फिर बंके आवदे तो लापेन के ला तुम DPR का बोना या तेंग दा DPR लोग के लहा के आवे पोसी दा के तो lasi la bangke cobai pensi loan tuh pen ke en pesi kata lasi la koson si a DPR ke bona ke cobai pela rong sor tuma inut bahini tu bang dalal pusi ni ku depo la dalal atau bang ke tumi ko an bang kan itu ke dalal pusi ku depo athe la dak futures apan thang ilitung makarbi apan ilitung long so apan tribal so indigenous teman dak thang ta benefit mo future benefit thang rabe lasi ladak mang pula ko ladak pulo sposto kalida konsil sort man revenue kan ma pi puta tokte pusi puda la to report lo la silo la pen ke job sub PG puta spost We are no longer, bound by certain, norms. Today we are in a democratic nation, in a democratic government. We have been vested with all our rights, and therefore, what is for us, we should stand. And IPP is always for that, and IPP will always be with the indigenous people. And we believe that our people understands our aims and objectives. Our people understands what we want to convey. I, in a special way, would like to conclude in thanking, in a special way, as I've mentioned in the in the beginning of my speech, to thank the ADB, the review panel, the compliance receiving officer, and in a special way to all the people who gave support in the fight that we had begun and that we had come to this stage of a success. Now I would like to hand over a time to our president, Mr. Rajan Timung, to have. Nilitum IPP pen press meet kipap ona teng pen nang tum kewang pot kirup no frang lo nilitum abangso press meet kipanang kok atheb angkela lo dam tang tamerilitum ningjever lo radatum khan la solar project against puthak nilitum pinangan radatum kecini pemeje pan kladak alam kilong je pan IPP pen son se sai ke deng ma lai kado ka ve alam nilitum than bom lo la sila bangso nilitum kunat mangsong complaints ki pipen a respond ke long la bangso teng pen si non anilitum ADB pen kunon la pen ka prek authorities angsong higher authorities tu long ki pile pon la bangso alam teng pen bini sita me uthot rada tu matheng no nilitum ke long alam ka pachini thuje pansi nanglitum media a true pen la bangso message public tu long la pen